يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد. Sebelum Ramadan, Ba'awai bulan Rajab hilang. Di sini Nabi kan bukan lepo seruan ke sahabat dan juga ke gedanya umat. Kiban seruan Nabi yang pertama, anibu ila rabbikum, kaca ke Nabi, kembali kamu semua kepada Tuhanmu. Nya maksud-maksud yang kata buat tinggalkan, kata Nabi. Kesalahan-kesalahan yang kata lakukan, yang tinggalkan, hijrah. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الآتاب جد الجواب مرحبا قد قبلنا